салому дуруди бепоён ба ҳама тамошобинон ва шунавандагони канали Бахтиёр. ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. имрӯз баҳратон як қиссаи ҷолибро пешкаш мегардонам. дар бораи падару модар сухани ноҷогӯӣ дузахӣ мешавӣ, вале ман маҷбур ҳастам бигӯям, ки падари ман... салом дӯстони азиз, мардҳое мехоҳанд ҳамхобагиашонро тӯлонӣ кунанд, метавонед аз Ken-Friend истифода баред. истеҳсоли Ҳиндустон оригинал мебошад. номерҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед. доставка ба тамоми ҷойҳои Россия, Тоҷикистон ва дигар давлатҳоям доставка доранд. хеле сӯз, заифмизоҷ, дурӯғгӯ ва латта ҳастанд. аз ин хотир байни хешу таборони худашу модарам обрӯ надорад. солҳои дароз дар ғарибиҳо гашта мардикорӣ мекунаду ба модарам пул мефиристад, вале боре аз вай намепурсад, ки ҳой занак, ин қадар пулӣ ба меҳнати сиёҳ ёфта фиристодаи маро куҷо мекунӣ? падарамро дар вақташ модараш ба бобояш монда худаш баромада рафтааст. бибии ҳозира моиндар бошад ҳам ӯро чун фарзанди худаш калон кардаву зан дода хона ҷудо карда додааст. аммо модарам бо бибию фаришта сиҳолам қаҳрӣ асту худаш медонаду дави аспаш. аслан бибиам низ аз афти хунуки модарам безор аст. амакҳоям мардони сарватманди ба обрӯ, амаҳоям низ аз онҳо камӣ надоранд, вале модарам ҳамеша онҳоро ғайбат карда мегардад. амаҳоям занони оқилаю доноянд ва бо модари ман салом ҳам намекунанду ба ӯ кор ҳам надоранд, вале модарам ҳамоно пои онҳоро мехоянду мехоянд. модарам ба мардони бегона алоқа дорад. ҳатто баъзе шабҳо онҳо ба хонаамон меояду ду хоҳарам ба вай тақлид мекарда ошиқонашро ба хона меорад. додаронам хурд ҳастанду ба корҳои онҳо чандон сарфаҳм намераванд. ману хоҳарам калон шуда бошем ҳам ба хонаамон хостгор наомад. боз ба хотири бобою раҳматию бибии меҳрубон ва амакҳои азизам як хеши дури бобоям ба хонаамон хостгорӣ омад. падари латтаам, ки даҳони модарамро нигоҳ мекард, розӣ шуд ва маро ба шавҳар доданд. ҳамсарам ҷавони зебои хушсурат ва меҳнатие буд. ӯ рамаи калони гӯсфандонашро нигоҳ мекарду хусурам бошад қассоб буд. зиндагии серу пур ва осудаӣ доштем. худоро шукр мекардам, ки ба ин хонаи серу пур ва хуб задам. аммо хушбахтиам дер давом накард. як рӯз шавҳарам аз кӯҳ хастау лакот баргашт. чун одати ҳаррӯзаам ба ҳамом, оби гарм, либосҳои тозаву сачоқ бурдам, то обозӣ карда куфти меҳнати сахти рӯзонаро барорад. ӯ хомӯш буд. маро, ки арӯсаки 2 моҳа будаму хеле эркам мекард. ҳатто ним нигоҳе накарда сару рӯяшро шуста ба хона даромад. гумон кардам, ки ягон ҳодисаи нохуш шудааст ва дар лаълии калони ками гӯшти бирён, нону чой ва ширинӣ гирифта наздаш даромадаму ӯ табақро ба дастам гирифта ба берун ҳаво дод. бо дидаи гирён, шикастапораҳои табақи пиёла ва чойникро ҷамъ карда боз наздаш даромадам. гуфтам: ба шумо чӣ шудааст? чаро ба ман чунин муносибат мекунед? чӣ ба ту мисли падари латтат муносибат кунам? то ту мисли модарат кӯҳ ба кӯҳ ҳамроҳи буқаҳо гашта кайфу сафо кунӣ? фарёд зад ӯ. ман наздаш 2 зону нишастаму пурсидам, ки чӣ ҳодиса шудааст. ҳатто пушти падару модарамро нагирифтам, зеро медонистам ӯ рост мегӯяд. ягон чӣ нашудааст. ҳамроҳи писари амакам молҳоро барои обдиҳӣ ба назди чашма фаромардем. онҷо модари ту мошини нусур тақсимро мешусту хурди ӯ таги таҳпӯш будани равғанашро офтоб медод. модарат маро дида худро даруни мошин гирифта пинҳон шуд. ман низ аз писари амакам шарм дошта худро ба нодонӣ задам. аммо шер ана хуштоманат гӯён маро масхара карду писаракамро 1-2 шапотӣ зада модари ту будани он занро инкор кардам. аммо шер одаме нест, ки ӯро як раъаш гардонӣ. вай пушти бутаҳо пинҳон шуда модарат ба он ғул дар телефонаш ба навор гирифтааст. коре карда наворро аз телефонаш тоза кардам. шавҳарам баъди каме сукут маро як лағат зада аз хона берун карду дарро баста хоб рафт. шаби дароз хоб нарафтам.
пушти дари бастаи хонаи хобам мегиристам. صبح را با دل شکسته و چون شام ظلمان سیاه پیشواز گرفتم. میخواستم زمین کفد و مرا به کامش فرو برد. میخواستم چابه بنزین را به سرم ریخته خود را آتش زنم. ولی میترسیدم که مردم نگوید چون مادرش بیراهگی کرده است و از شرم خود را آتش زده است. باز از خدا میترسیدم. شوهرم از خواب خسته دست و رویش را شسته از دستم گرفته مرا به خانه در آمد و با چشمانم نگریسته گفت اکنون خودت بگو که با تو دیگر چی کنه زندگی کنم. من با گریه و زاری به او درباره مادرم و خواهرانم نقل کردم و قسم خوردم که من هیچگاه طرفدار آنها نبودم. شوهرم کمی ملایم شد ولی از همان روز در دیوار عائله‌داری ما ره نپدید آمد. پس از 1 ماه این واقعه شوهرم مادرم را با مرد دیگر در کوهسار دیده این دفعه به یگان جنگ و جنجال طلاقم را داد و من به خانه‌ام برگشتم. چون خسرم او را به صبر و طاقت خوانده خوشتمنم گریه کرد که کلینکم هیچ عیب ندارد. شوهرم با غضب گفت اوچه من به دختر چونین زن باور ندارم. خوشتمنم مرا به آغوش گرفته گفت روی اوچت سیاه بچم. اما خسرم پسرش را دستگیری کرد. مرا با لاق و پرم به خانه پدر آوردند. چون مادرم سبب خانه ویرانی مرا فهمید به خشم شوهرم را دشنام‌های قبیح داد که با او کاردار نشود. با وی بحث کردن فایده نداشت. پدرم باشد ای وی پدر نلد زنی مرا تهمت کرد از گویان به سایه شوهری سابق من جنگ کرده میگشت. شوهری دویمم را مادرم خودش یافت و خانه دامادش کرد. این شوهرم نیز جوانی خوب است، از عائله کمبغل. همسرش شهری بود است و به زندگی دیه عادت کرده نتوانسته به خانه مادرش رفته است. با اجازت مادرم در یک گوشه زمینمان خانه انداخته به زندگی آغاز کردیم. در ماه 6 حامله‌داری قرار دارم. پدرم چون هر وقت در روسیه است و مادرم به خواهرانم که هر دو به مردهای زندار میگردند همراه شدند. شبهای دراز خوشدارهایشان آمد. سرجمانه خوراک میپزند و خنده و بازی میکنند. هرچند همه میدانند که آنها خانه ما برای چی میآیند. ولی مادرم اینش اکه خواند و آنش دادر خانگویان دهانی همه را به دروغهایش میبندد. میدونم که آنها گپم را گوش نمیکنند. کاردارشان نمیشوم. ولی شوهرم میگوید که اگر همین خیل رفتن گیرد طلاقت را میدهم، زیرا نزد مردم شرمنده شدن نمیخواهم. شبهای دراز اشک میریزم. آخر نخود به گناه پیوندانم باز بیوه شوم. مقصدی سرگذشتم را نوشتن همین است که به مادرم بگویم دوباره بدبختم نکن آچه. شنوندگان عزیز، من چی کار کنم؟ شوهرم نیز طلاقم را ندهد. نمیخواهم خودم را بیوه و فرزندم بی پدر شود. شنوندگان عزیز و گرامی، سرگذشت ما به پایان میرسد. حتما فکرهایتان را در کامنتری نویسید. کسانی که میخواهند قصه خودشان را روی نوار بیارند، نمرهایی که در کامنتری ذکر پیت کردگیم میتوانید در آمده روان کنید. خدا حافظ.